Vanoi muntin le gamtina cheng kuki cha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai BJP Northeast in charge series Sambit Patra in Manipur a BJP MLA zo se Delhi a meeting akona ba BJP Kuki MLA hon hitin anadon but ovin ahi meitai ho to kato khom diule meeting ka hunglo diu ahi tin anadon but ovin ahi hinla Sambit Patra in hung phot ovin tia an het sa ze in BJP lam kai khat order ahi ze in anakal song tawin ahi BJP National Organization Secretary BL Santos in meeting ataw khomnawa hitin asejin ahi kilungset phot ovin kicham ovin chutile development bol thechan kabol pi diu nahi ve hinla na kilungset theilo ule BJP kailo athupi poi Kashmiri model a kakoi diu nahi ve tin ahin sei pi ovin ahi achunga group photo hi BJP Kuki MLA hole BJP Meitei MLA achom a meeting ataw khom pi zo over group photo be kil a khom na ding asai ji over photo session ka a akila apyu ahi Office of the United Kuki National Army UKNA Governor of Kukigam General Headquarter Onla ni simsom lagop kumsang nile som nile nga tupi inuha Manipur Minister Kuki zo loading India dan Pinoya UT with legislature kivai hom natum Kuki zo na mipiten idal nawa tinle ha tho a kidozing melma mehlete to Minister Chanvo chan hom loading ti a tupi inuha ahitai Party hi na a meeting ju het them ha sa le zongle akisang them nan minister ilani khole thileman zosi mo se hiding buffer zone zosi aki esa hiding a hi ta azin nammi pi MLA hon nalung na hingel tha ova mi pi te lam na hungkile divin ngai lut ko na thupi hi Mipi kaple mau mo a ikoizing uhi organization in akivezo tapon changwal letding lalding to gonchu nammelma a kilading ahi litna lal na sanga nammakho vedya team na achaina ahi CSO level hi hen kiloi khom na zosi namman tha theina chu namman tha na the hi asang pena tinding le hang santa a din pedia nammi pi te thlenga organization in temna akinezi Department of Information UKNA Amy to sola home Olha nisimsom lagup kumsang nile som nile nga Tuesday Kuki Tingnoi group gate alam kai hi Myanmar citizen thanglen pawgui te in itidlana India passport akichoi thai hamtin Home Ministry langa kon Manipur Chief Secretary koma don but na set api na dingin het sana aumtai ekiti source from Hiyang Hiran News Galzam ho December sunga Resettlement building a government in kitepna anay chu subulhit dinga kukumi in nge nanay government in tulha December sunga Galzam IDPS ho Resettlement ki building ahiti a kitepna anay chu aso ubulhit na dingin Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokumi in Zanhini Khochun Athabe in Ngena Anay Kit E Kokomi Convener Horizon Athoba in Zanhini Khochun Moirang College Relief Camp Ho Avil na a Holim Abol na Achun Authority Hon Atu a Kitep na Anabolju Ata aso nge ye ati Tuni a Galzam atamzo inlam akile theilohi security lepchezi ahipen e ati Boilo hel a resettlement umtheina dinga IDPS hon isu race ahimbol ho hi security advisor chule authority ho hinga hetsa na kinading ahi ati source from Nitin to So Daily News Torbung update May lay ho su kichat na dinga kabolu ahi ati Zanla av esen hon video a viral sa u Torbung kanung chen kitawe ati zi uwa zanhi nitha achu kilhudu ahizi nungkham hi ovin nungkham na ding ima ompoi meithlei IDPS ho torbung alut got zi uwa boina ahi sipai hon aha tin the ovin thalle terges aban kap khumun ahi torbung a CO pan meithlei te chan kadei lo zi a kiven na dinga kakapu ahi ati ve Office of the Hill Tribal Council, Moreh Subdivision, Tengnopal District, Indian 795131. Onla nisim som lagup kumsang nile som nile nga Tuesday. Moreh mpi hinga avela hetsa.
Moreh gam kai a khang tha ho koima kolgam Myanmar sunga walut loading tia thuso aniki bol jing wang in khang tha tampin ana sa lo ze in aphat phat le khopi lamkai HTC le anoido CSO ho aso boy jing un hi achi sa phat in Moreh mi khang tha khat Myanmar sipai ho khuna thina ana to tan aban injong awalut kidun Assam Rifle ho to kitho in ha asata in anagila do kidin hi Onla ni sim som lagu kumsang ni le som ni lenga zan he ni khonjong lam kalang mi gol hang thum agawa lut kidun CSO lam kai chengin hata in agi boipi in la do mo helin a umovin sumtam pi demand abol un tu chana hi agi boipi jinglai a hi hiji chun tu apat avel vela ki sei ngai lawa kolgam sunga pisothi me hlei thing noi kol sipai hon amat kha a a kilado zolo kha le koiman CSO ho a oi mo thei loading a hi nu le paten icha teo phata a ikil thim wa kolgam mong monga icha teo iwa lut sa lo divin avelin he sa ana khota ahung ki nei kin in a hi kholzin a hong ho ahlun na ten phata a hil chet nova mo akipo divin he sa hi ve Media and Information Hill Tribe Council Moreh Kuki te hi itinamo kacha naga tang khunhon chasat gama anop nop akibolo Northeast gamsunga Kuki te kimusit dandan hi Kuki namveng tup omlo na a Kuki honjong Kuki ho musit ta kibol to kitnalai a hivi NH2 lamthlong ki lamtin na umlawa boilo hel a mizosi lamthla na theidinga BSF ki goi National Highway 2 a mehlei ho lamthla na Kuki mi pi phabmin ating uve ti thu ze in mizosi boilo hela chi lewa le abol theina divin BSF ho akigoi tai akiti heji highway a lamthla zosi abit na divin BSF ho ngansi na akinei a hitai heji to ki thlona tu a pat jing nidan segi le BSF ho sekmai a kon patrolling chi diu nidan somle Senapati police station golung diu sunlam nidan somlani tengle hungkile diu thla nidan ni lam tengle sekmai hungle hlundiu a hi inla Sunday ni holewang patrolling hi umloading a hi highway a kholchi ho achi theina diu chule security force ho to akiza amat to jingna divin authority hon he sa na jong ani uve source from Nitin to So Daily News Biren Singh leak audio clip kholchilna dinga alhing sel hilowa abong chomcha cha kipehlut na chunga SC in alungkim lona phongi achi sa kum 2023 sunga Manipur boina a Chief Minister Louis and Biren Singh panla na phochen the ama holimna audio clip leak pen chu kholchilna aumna dinga epja clip chu alhing sel hilowa abong chomcha cha bo kipi hamtin onla ni simsom langa kumsang ni le somni langa ni khochun Supreme Court in government hinga tudo ani achi sa ni simsom ni November kumsang ni le somni langa ni khu a petitionary ho thalenga affidavit file ki bol khanin government in thlando clip tham kha bo anaki pe ati na chunga Supreme Court in nungkham na newcha akinei ati Biren Singh leak audio clip minute 48 a saw umchu epja kholgilna kinei na dinga Gujarat a National Forensic Science University NFSU henga anaki pelut hamtin Supreme Court in Government Authority ho henga tudo anei in hi heading khat chu audio clip abang chomcha cha anaki peji a chu NFSU in audio clip chu ahi na banga kholgilna anei theilawa thu sei chu Biren ahi lo ana pochet zolo ahi hichi chungchanga thutan apang Justice Sanjay Kumar le along arade panba Supreme Court bench chu alungkim lo naw aphong in hi Supreme Court bench chun hichi clip chu ichan izat momong hamti a tudo anei na achun petitionary palaya pang lawyer Prasan Busan chun audio tape hi ahling sel in 56 minute asaw in hinla audio clip ahling sel a hi audio record bol pa head do the ahi to kilhan a boina in alun dan the ahi ji in minute 48 bo aniki pelut e ati audio clip chu ahling sela a umle NFSU henga kholgilna dinga alhing sela thot ding dol ahi epja abong themkhat abo anaki thot hamtin Supreme Court chun tudo ani in hi respondent thaleng apang additional solicitor general Aishwarya Bhatti in hiji affidavit chunga donbut na hinpi na ding in hapta khat ngi na ani hiji to thanin Supreme Court in Biren Singh audio clip chungchang hi
ahung hlong ding khove ni sim 7 January kumsang ni le som ni le gup ni khoting le hearing nei kit ding phat atim kit tai hi chi Biren Singh audio tape chungchang hi atum be in independent prop hen ti a Kuki Organization for Human Rights Trust KOHUR in petition api to hlana Supreme Court in hearing chu api to hlana Supreme Court a hearing chu ana umin a hi source from Nitin Thuso Daily News Thuso hi chanchun akichai tai Thuso abana anangai khom kidingin kahin lem chi ove Thuso hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed